Zebanura kana ebiro n'ebiro bitano by'okwezi kwa mukaga 2025 kandi nkaburirwa kana shaishatu n'ekishika mpaka arishahina netuba twina abatuzi Farm Company Limited. Waine Claire hamwe na Victoria ugu ni sales manager wa Western Region kandi of course tutuzi drink n'ekyo kunywa turungi munonga nibakikuru mbintu bishatu obuki obutuzi hamwe na namajani wayinyora tutuze rukufuka it is the best bitu mtaka yebwa mtu live aha YouTube nubasa kutushangaho kandi sure you follow us lero tungire tsimembabazi abo kutureba abo kuba we don't take it for granted kugira ngo ni to TV West nchereza Victoria to yanjuje na kwanyuma tugumize mwa tugambire kituzi wabanenda kituzi kujigura mbwinji wabanenda kituzi kutandika kugishubura nubasa kukoraki nakushemera Victoria nye nakira so abara bitu ba TV West mukurikiye yamwe muhona imwe muri government mukama yabahamagara marungi iwariyo kwarire dushashaniwe katemero za kukira mangu ya fera ezatwargo mukufera kwa one of our colleagues afero mukazweye so mukama bagumye kimwe then bariyo kwembwe turiyo mu school fees season so abazira bariyo kwe oshobire uriko uza school fees neza ko rugankaye mukama akwine na akakumanya ka utakaziwe so naza kutemera muhanda so ikikana ostame otherwise kurika ya murumo yebare mnonga Victorious hinabaheza kuteka hiti TV ya bedesha nibareba kituzi zituriyo misho kituzi drink mwani twenda kumanya kituze jeje tugambireho kituzi twanda kutandika kushobora tukora chi nabanye nembaga yanje ninyenda kuretera kituzi abagenyi banje what should I do? Yes, so kituzi bana ndakutaka kugishobora kituzi netangira ka box kamwe twine packaging ibiri haza twine packaging ya 12 just the same kituzi nejiyonka ni kituzi kimwe so packaging just ni ntanaho murakugira nyowe nyina ka sente kanje kache mbwenu nyina kutandika kituzi konkati nyine sente nyingi munonga so jira ndikantandikira ka box kamwe konka kache so twina ka box akikumi na bubiri twine box empango eyabiri nabona so nzi different prices akache naza kushanga kanako mutwalo empango n'emitwalo ebiri wano oshobora so oyina bashubuzi bawe bingi munonga abayikolewo hihi maza kuba bakireza kituzi omulimbara twine masali Liverpool House noza yo mujana hati mujana mase kanyina taka gushubuza kituzi mpaya ka box kamwe utandikira ali yawo aha bashubuzi bitu ariko ndaguza ka kituzi kamwe oyine bakasoma ba kusamaho hina dukari yawe bakubuza kituzi noguza akacupa ka kituzi kamwe kituzi akacupa nakakali akashiringi 10 so sakutanchira ka box ogumene noguza akacupa kamwe then mashuza kwenda kushobora omubwinji box 50 igana box 10 tune namba zitu ezimwenza aba hansi ya screen nza kuzwashomera no kuzwashomera abashubuzi bone bingi no zakushobora amushubuzi mutayi wawe ninga oterita company benyini tukwete ekituza ha holi enamba zitu zile 0 mushanju 30 nimwe endijo eli 0 mushanju 30 omulimbara ko kuna agamba alumase a Liverpool House twine Keisha Rebicona ene kituzi yone yo kwenda twine Didasi Rebicona still so abali Rebicona naho omusaida wao watafune bupereza bulonji bwenu hona mwenu waende omuntu akurihihi no bika habona twine Steven Omlikatete aine kituzi yona eyori kwenda waza mu kijungu hariho kiruhura shop opposite Day to Day then hariho ndijo no wakabare shop no shanga kituzi yona eyori kwenda then twine mama Daniela Omlikatete nawe nakuguza kituzi yona eyori kwenda then washobora mbara mbwenu site yenyini waza side za Rwende na Bwezibwera waza Bwezibwera hariyo kakuru aenda kituzi yona eyori kwenda haza bei nungi je bei nyagamba yenyini yakoza kugurizaho then harimo baramu na wine kituzi yona eyori kwenda twaza bibindi aho Sarongo kituzi yona eyori kwenda ni nyendi 10 nyenda 50 ni nyendi gana Sarongo nazukereza twinde mukabati Ruhumba na keza kituzi yona eyori kwenda Mobius na kwa noende motoka yona najukereza konde nakira ka bei karungi mutabazi bona nabibanda bakeza kituzi yona yori kwenda twaza kazo hari New Jonathan
nawe nakeza kituzi yone yori kwenda abisinjiro twineyo omushija na mitansimire nawe ine kituzi omubwinji bwona kandi abantu bona bindi buni kushomera binaka bakery aka factory kuja ntwano shobora cyo kushobora kituzi omubwinji kusija mka discount oshangati niwe noguliza aka bakery factory kenyini wafunamu kandi abashubuze benyini bakwesiga abashubuze tayiba bakwesiga oshangati mbwenu wafuna karapo karungi nabo wakugura ho kituzi kandi bakugaho n'ebindi bintu so twine muhechi Steve Sinjiro then twine Jackson ali na Chivale uko ali settlement camp abantu bona balyokwe mbwenu matwine abantu bingi bamahanga mingi mwena mama lyoko mukwebuza ntukamekona ka kituzi konkaka kalina okiya so Jackson naza kabisyawo twine natukunda ali Kasese still nayo nkai nayo side y'Isinjiro so abantu bona abo yuwahi wikahona bakereza kituzi then twinaba abarukunjiri twine mu mujani aho rukunjiri henyini wiko mu high street yabo nawe ni kituzi yone yori kwenda abashubuzi mibingi munonga nza kubantu bashoma twija buri zoba so wawo tayihurira izina lyawe uhame tusakushoma ubundi konka alternative nawe notera simuze zena kushomera mu kubanza kazi gawe kiremu hati 0 mushanju 30 25 jwashangeri busy notera nambeje ndijo 0 mushanju 30 Thank you so much, Victorious. Can sure you work when kutandika kushobora kituzi. This is a time you shouldn't miss. Toshemeye kuba noferwa kuguza kituzi abo kuba kituzi mu mugisha watandika kugishobora tokagumura inkokori noteka kurwo mu idaro kazomurinde. Kituzi neco kunywa kironje mnonga boko bashitamire bagira ngo mbwe n'abantu muturi mutakurya butuzi reka baba bakore inkeco kunywa bareba abantu mukatu bakore cyo kunywa teke mu namajani kugira ngo shuware itwe birungo bitwakobiri tutakutunga mu butuzo kwa hota kubirira uwanya kituzi ebirungo byo na no bitunga mweni yenyoreka kituzi kari kufuka oba wargaha murimo oba during day wahiza kurya kachamshana kawe wayenyora ka kituzi kari kufuka it is good mweni Victorious nitwendo tugambire ebirunje biriyo muri kituzi nyowe umuntu takanyaga kituzi this is the first time nyenda kutestinga kituzi ebirunje biriyo muri kituzi yes so one of montage ni men's mental health month June you knew yes so ebirunje biriyo mishituze zanyenda kugamba abashija mostly ogomwezi gwa June bakaguhayo WHO kaguhayo then na other associations nazo zaguhayo ndi tubeni tugamba tubeni creating awareness ya amagara wachi kamita mu yankore kandi mental health michi amagara marungi bwenda go bongo bana think manya ko mental health yabashija abashija wale bo maka mbo bakajambo umushata tarra umushija taine kubana nyiza za temper tantrums umushija taine kuba mbweno yinka cry baby omushijo ine kubogumbere na nabana batombo ndo abantu raising abana abasigazi no mugambira omushija tayija rugambo omushija tayizariza omushija taine college na nechi oshanga ntabakazi bobi ine right yo kurura bine right yo gukora ikintu cyona ncho kurebera itabakazi nofuna kantu kace kati otera munwano wawe konka can you imagine this and this so in that way bajandi a problem once shared is half solved mbona worry living konko mshija nasa kuba yafuna obutikiza nomuka yazamurimo yafune bizubu ecyara akore naza kuraba bara abanza guhute karagaruko muka ashango mukazi yamurinzire kugashaha nkemo uyagenda murimo bakashaha mushanje na wamutandikeho wana urugankayi wana ukorota amwongerera bizibwe bindi hado shange mbona mushira atafuna footing nungi atafuna hantu mbona atafuna hokufunira nka solace oshange ndo obusinje so oshange ndo umushija nk'umushija mental health yeye yaba yaho yaje baje bambwenu so bizakinera niyore kandi abashira ku kiro bwinji mba kuchya committing a suicide ningo kwita abanje ebizibuni bagenda babigumira kwakeza kandi bakora ki bimurenga kubi kumurenga tandika mbona hati obwire obwo bwa school fees amurumo twakamhire kashara buriya akayi nironi
kabe natambula yatomera ina motoka ya nanka kwabe mbwene bizubibwa mbingi atwira abana ishomero bamujanja babutine maybe half ya school fees abana bawe bakolechi bagumisomuka then omukazi nawe namugira nti wabana ba neighbor bajira omuka konkiwa bawe bakiri omuka mbwene oshanga stress yaba nyingi abashije oshanga nti nokulya bakwanga abako abashije nti research neyoleka nti bo tubakwolekana kuyabo omukazi yabanyigire nanyigore bana face konko mushija we naenda abe happy mbwende bintu byabyo abiteko mu ndata kayoleka abantu ebizubyege then oshanga nti tiyali aje ebyana akunda kujante wana akunda kuleba nko mpira yagulugaho ya drowninga nko muki ombintu ebiri toxic utakombeka mbiri gweye mbweni washanga nti amagaragaje nga deteriorating ampura. So one of the things ebitukugurusia misho is mental health yitu ebitukulia ni contributing very much achi a mental health yitu. Research nayo nayoleka nti gut health yawe ninga enda yawe ejjo system eri ku breaking down emmere ne connecting alichi abongo bwawe. So wali emmere erimu obulofa wali emmere abakubate alamonka ebishaka toxin substances amara za sigara za marijuana za kwat byone ebyakuba abantu abingi kwa depressed ne abakufuna anxiety kuba kufuna ebizibu bingi agenda kanze kukola ki kanze kulya ebintu nkebyo oshanga waba addicted hazo ejuka nti birimu toxins nyingi toxins kuzikwijura omushagama yawe eshagama niyo kutambuza nutrients to the whole body. So kutambuza nutrients as toxins hati zizabungo bwawe oshanga otakibyama haza kwa kuburo tulo mushija we noza kubana omukankembwa oyikomuka abana nange kwirukanga bahura motoka bona birukange baze kubyama omukazi tachana nakurebaho oshange neighbor kudiona ne manyo mushija wa hari yambweno we ekiniga kiri yayiguru munonga kandi obone bizibu just bichebiche. So oshange ntoko byama irritable then oza kushanga nti either wagomoka ninga wahuruka akwa abantu abamekwa kuja stress bagomoka abantu abandi bakwa kuja stress kandi bahuruka then nawe oshange relationships zawe nko mushija banywani bawamwe mbale bantu hindukire takwenda mbwe kuba around with bad energy bakwesharaho abakuyebya kora akasente ko kutwala abana ishomero nabo bakwiruka kujya nti mbwe nebirebi mbwe nto kibasika tugamba je mbwe buri kuchwa kugamba honyiganyiga. So tacho tukugira nti ogumwezi ogwa June abana bambaga ka ishomero n'umwezi gwa mental health awareness yachi ya men ntukuyusa nti lyaje tukuyusa nti ebizibu byawe byoyine tibyawe wenka tuwe yabanza okukora kikufuna ebizibu byone ebiryo munsi tiwe example yabyo nti bakabanza babikola then bagira nti hatikati bazatwa testing lali ogu mbone oli test driving apana bivirewo nibiza kubaho obirabemu kandi obisigawo n'okubisigawo. So number 1 funa omuntu wala confiding in nakwata bire mukazi wawe akalo ojja kujja nti mukazi ayina olugambo kunda mugament kandi nafune kizibe eki naza kugenda akole ki ankole kama hure. So wahura nti mukazi wawe mbwentu wamwesiga funa omuntu wa hero mugambire ki ebizibu byawe that way kuna bagambira problem shared is half solved oshange nti wasolving ebizibu byawe. Ekyakabiri lya emmere erimu emigasho wana oli emmere nkoko kuleba nti kituzeje ntugamba n'ekyokulya kandi n'ekyokunywa n'emigasho mushanju tandika kulya okwebuuza nti ekyo kinkunywa nekinyonjerawo ki amagara ganje kyagumana oli afwa abako emyaka ey'olimu omushija we tuyo kulya fwa emyaka ey'olimu neetenga nutrients okusinga emmere. So wana oli emmere yebuuze nenyonjeraho ki nti nyetenga carbohydrates kuba ngo obwongo bwanje gumana functioning aje. So lya carbohydrates ezo nti netenga proteins zo kumanya nakanyama kanje kalungi kandi ntakasha ebizibu byanje akoza kushanga wahuruka washe ebizibu byawe bwe maje nti mushija akwiremu apana. So nywa kituzi ofune right proteins then ofune fats zikumara omubiri gwawe oshange skin yawe yakola ki ya glowing. Abashija bamwe no shanga mbwenu oleba omushija bijere ari kuchera aisho bashija mamcha kumana ntushwaza maya kumugumana mshobora kwa heru nime ba ambassador bitu no kumana ngambisaho nyo omukazi ngo kuta kufayo balero nyoni njerosho ninga konkiwa kafati karugiremu. So lyemere oli kumanya nti nindya omugasho kituzi kola beno ojinywa okunagamba nti nemmere kandi n'ekyokunywa n'emigasho mushanju kola beno onywa kituzi omanye nti nofuna phosphorus ezo ni minerals nzikuyamba a mineral balance yawe oshange nti wayoma
tuwa bamushiija ayomerembo eno kushanga nti namashati gakukwata hariki amubiri wano oyomere apana wafuna proteins zikire wafuna zinc eyikire abakuba ebizibu bizakukwebesa yebesa oshange nti n'abaana benyi bakubuza hari nawe noha ha kama zanaterera mama we neyo kushwaza na buzima so omushiija omuli ogw'omwezi ntikuyusa nti lyaje nywa munonga kandi kukugambira kunywa munonga utakaja nti kandi manya kubangambira kunywa munonga tiba specifying onywe ebikunjiraho amagara gawe nani ngambe byo ningamba akashituzi kitu kaza kuyamba kuyahiruho kakuyambe nti wo mushiija omumanya ngo kubantu wanyabira bikuza kukola kikuya hamuramwa kutani kakumoka nkembwa abana hanka kwirukanga kituzi nza ku stabilizinga kituzi ntujikola mu amajani gine naje bokwa kujeta bajeta bata gine mu component eri kuyamba mbweni ku stabilizing obwongo bwawe oshange nti waba calm wabyamaje tita kwenda kubyamaje so waza kubyama oshange nti wabyamaje for long hours wimukaka sheshe kandi orije tuwaba irritable then oza kushanga nti kituzi ni liquid ko kumbagamba bulizo kwa kuba liquid oshanga nti wali merembi ninga wanywa ebintu ebimekale ebitaba birungi neza kuyamba kushoboza kwa kuba no shesha no shoboza oburofa kwa kuba no tutuka no shoboza oburofa so neza kuyamba omuli ebintu then nekindi omboro botakati nanti kanyo kanaza kubaho kataka kwehamula kituze ne fiber neza kuyamba nti waba full for long hours tuwai hamula mbweni kushankesha yawe manya kushankesha yawe ne kibi ntibi munonga mutwana kumanyesha woni kibi munonga so kituzi neza kuyamba mbintu nkebe so yakwata kituzi we nkomushijo muri obubwire yenywere omare hiru yenywere oshapeni ngobungo bwawe yenywere mudi yawe ebe light mbona anywani wawe ko kwana otebye mbozo bene bamanya nti yes apana kola ijo muka bagume bashemeriwe bamanya nti mwani tata wagwitu kwa kwija tuganiraje no mukazi nawe abashemeriwe muka baneiba bacha gumani bagamba nti ha ngugwe yije so omushiija lyokwe manya nti ogw'omwezi ntikuyusa nti ntukukunda kandi ntukukundira kimwe kandi tukunda ohurire so taking a control y'amagara gawe oboine mental health nungi otherwise taba kituzi mbani cyo kikubenyeza kubaje kunywa kituzi kutuhagira kandi no kuba n'amagara marungi. Thank you so much Victoria sayina twegisangu turi mu kwezi uko kurenga abashija twena twene emitwe tebekine obwongo butebekine mwene we wayinyura ka kituzi kind of course kituzi giwaza kujinywa nobanza wareba yaba eri expired ninge etari expired aha mutwaha no hari date ekwereka ngo the drink is expired or not can making sure ngo waza kanywa wabanza wakashakinga ahabo kuba hansi already hinebin residues kubase ryo kwa hansi no banza wakashakinga kugira mbu ebyabikwatira hansi be mixing na juice y'omunda konka making sure ngo wanywa kare kufuka because kare kufukana kantu karunje munonga kandi kituziyo waba no jinywa tukugira ngo ntujinywera okutambirho chonka but still no kutekebirisa omagara getu mweno ninyenda ngo tugambire itwe abakwenda kuyija kutandika kushobora tukore ki turukwerero kuhendera akwenda kushobora nitwe ntubakira mwena koko nabagambira kutangira ka box kamwe mpaka capacity yawe kukoba hona offices zitu ninga headquarters zitu factories zitu zi rental hachaba senene wawali around bishenyi wasa kuyija uyikira factory aho mutari kubona agira na munonga aho mutari yabe nambuza nimukiza abana bishomero kuja kutuwaringa nkachituzi to be very free tereza namba zenyine za customer service yitu tukore program niwe abantu ejo bayete barambure nayo ni one way of giving back to our community then iwali kwenda kushobora umushoboza ryokwe waba tabasize kuyija factory konka basa kututerera nkitwe tukuretere cyo ncyashoze kirindi tukugira nti kandi leta track yawe eje byakira factory no ko kututerera teka mu transport yitu tukuletera aho henyine aduka yawe so mutere nambezi 0 mushanju 835 iri washangere bize abo kubana mutera kandi tubebaza munonga emwa kutera kwebuza ho ashituzi tunankata kugishubura mwebale munonga ashituzi okwebaza kuona ntubebaza so washangere bize mutereje nambe ndijo 0 mushanju 835
509 eshaha yone yokwenda kuteera noteera osana okusindika message yawe ntukwakira ahandi omushubuzi wawe akore hihaho niwala akora iki niwota arugeho kandi nabwe ndubagambira nti omushubuzi we ntumusiima konko munywi iwari kugenda aduka kandi ukakora tayo kituzi yetu iwari kugura kamwe ukajyana kituzi ya shilingi 10 mnyondi kwenda akafrija ko ndikondi kwenda kandenze je kabone kandenge je kakwenchinge thirst yanje bulungi ndikusima so iwari kwenda kamwe eduka iri kuri hihe je shaha henyene tumo mwana je shahi watakoza kushobora je shaha mutumo mugamente eduka ya mama gundi ya eduka ya naka irokoze konetera kashituzi so omushubuzi bitali okwe yanayobuza bishituzi netambura ningate kutambura kimanye kituzi netambura kandi benefits zo gura kituzi first of all ekikubanza munonga kituzi eri hamagoba kora agigure eri hamagoba ekyakabiri kituzi ine shelf life ninga obuhangazi bwayo buhangu 1 full year so tokosa gula ka box ka kituzi ninga boxes zigana za kituzi for entire year tikubasika so shutaji za kituzi ziri very limited tawo kushanga nti kituzi kandi yakufaho ninga kituzi ki kandi ekirunje kya kandi kituzi ntujipacking ngombo boxing so no shanga ntawamwe mwine display za mshana so a box yenza kujiprotectinga kituzi yetu kushanga tia tewa mshana nomanya eyo kunya bingi kubikutewa mshana kandi bibaruka kushanga tiwakola losses so kituzi tukujya nteriyo mu box naza kushanga nti tuwafuna damages nyingi amago wakora ki wagasigaza kandi ekindi ntukeza karango kabusha buli rakaya ntwija TV West tukuterera karango abantu bingi mwenu ni musima nti nitubaranga kandi nabwe mutakarugawo boni bashemerera munonga kana shango mutakuja nti mwenu Thursday nkakureba webale kunanga hata bena gurigana yabura 50 mwebale munonga bahagizi bitu ekindi iwali yoko yanaira kutanga kashituza yanebuza abashinyiza kutanga kashituzi wawe stockist witu muhango kutanchira box igana mpaka iguru twijo mchanga chawe ngito ba supervisor kukola marketing zitu ntukusupportinga in which way tusakuya ho stock yetu tujitwala mbyalo ko creating a market echo kubaza ntukeza sente cash ushanga nti wakola sales elizo sakushanga ndezo ya kwasire wakola sales zaho naho kandi nawe kutukuzo kwa mbutale tukora market tubagambira ho kuyachi twaka tuyeja tukwatera roborango tubagambira ho kuyashituzi so shanga nti market yawe ninge ntambula yashituzi yawe yatambula ekirungi kutukuterera karango twakwijaho kwakira kituzi yonka nibakire ebintu ebindi so shanga nti eduka yawe lyakula twakula niwe kandi ekyo tonkaba kituzi ntwenyumereza ninga ntupridinga in growing together ntukunda omuntu kushanga ntukakushanga box emwe kandi twatemba neduka lyabali hango tuwagwa kituzi yonka wagula nebindi mbwenu wagomoka wa muhango cyo ntushemaza munonga so igwe ariyo kali kwebuza amunchi nyine kutandika kituzi izo nzinazo kuhereza kandi nakeza nahoragiye mbwene nambezo zihindure busy zitere mpaka ubala kukwate kubala mbwenu kola arebe badirenga muno mandi ndo tuli abantu mbwenu sakushanga batwali direnga taka akole misagula kituzi iroko za mushobozi mutayiwa bitandikiraho mpaka nindo twandikwachi ntwija kunkashuwale mwebale munonga kutuhagira twemazo mukatare kutuhereza sente zanyu kutuhereza obwesige kandi tubakunda munonga yabere mnonga Victorious tutakahendire netureba kituze mu winning award this year numukozesa bukora yo ki kugira ngo mu kituze all the time all the years kumeni mu winning obukodyo number 1 wabolimo umnyi wa kituze over the years same taste same quality ekitwa master yinjire no keeping quality yitu etwatanche nayo kurugira niyo na hata itwini so itweshitwaye hire yonka kituzi tukagira nti tutukwenda tukufa munonga profits zakufuna ka profit kache konka tuhereza abantu amagara marungi twetwagize kituzi neza kubane kuhereza mani neza kubane kuhereza water balance ekutambira amaguru akushasha amaguru tukamakinga sure nti tukuza kushara nti tugenda hato bwochi kandi kabutembere season ekituzi kachashika kitakuraje katushara kituzi apana tutulafeyo obobochi butembere obamajani gatembere obachi ntuza kubahira the same quantity same quality oshangent omuntu ekyabere nkikumukora 8 years back nati ncho cyamina korachi nafunama kana cyo ncyawadzeze no kugira ndi imwe benyine abanywe bitu nimwe mukutuchuzinga
tukujya ntwechuzinga nkitwe konkima abanywi benyine aho kwa bateka nominations bajya nshituzi bari nominatinga best functional drink. Functional drink kimanyisa nti ekyo kunywa omuntu ekyakunywa kikamukora ekibagamba kyenyine. So imwe abanywi bitu mugira nti buzima kituzi kutukujinywa netwereze ebintu byone bakola ki ebibakugamba kandi bebaza munonga itwe nk'abashuzi ntugira nti twahindure amutindo nakache otherwise ntuzaguma ntuwongeramu bwenu kumula ku rent kabulamu tugambe nti konka hatu kabulamu tustameje tuteke emitwe yitu abakwa twine abantu abakugu omukituzi twine emitwe fresh kandi tukiriya kubasavinga. So as awards ntuziwininga kugira nti twe consistent kandi baheza ekintu kirungi kandi mwe musima n'ekintu kirungi. Yes. Yabare mnonga Victorious kind of course nyenda kusima iwe rino tambura nitwe kandi sinkusa kushisha bwire nindebe dakika hasigara yonche Victorious tushomere namba zesimu twendere. Iwali yoko wena alikwenda kwebuza anything chone cyo kwenda kwebuza kituzi muza kutere nambezi 0 mushanju 8 mushanju 30 85 31 washangira bize ngoko nagamba utereje ndijo 0 mushanju 8 mushanju 30 85 no 0 mushanju 8 mushanju 35 0 so ije namba yona ije shaha yenyini na wakwenda no gitera hinara kukwate so na wakutanga kutera nchakare na necho henyini itwe tuli busy ntukola buri sha iwahora yendele ko nakutera na wale baka airtime kaba kachi tubipinge tuzakukola ki tuzakutera ningo tuhereze ka message eshaha yona ntwatuliho kuhereza mwibale munonga kuba nitwe bale munonga kutukunda murareje mpaka ubundi. Yabare mnonga Victorious kandi ndakusima niyo murebi witu nguye bari kutukunda ukakunda TV Voice ukagumana tureba all the time maybe washanga ngo bundi ntwendera programme y'izine burwakana shaisha tunechika mpaka shahina netuba twina bakituzifa mu company limited abari kutukoresha kunyeta tuzi drink bachikora mbintu bishatu ubuki ubutuzi hamwe n'amajani wanyera kakituzi kare kufuka it is good kari mu fridge nikafukaje nikakutambiriraho kandi kagarika kumbekana amagara gawe kagire birisa ebikasigo mu magara gawe kandi kakituzi waza kanya banzo ka shaking ahabo kuba hansi hariyo ebikuba bitenkireyo mbwene no banza wakacuncumira mu kacekaci then okanywa kari so good. Nyenda kusima mnonga kandi njirenti orari kurunji wabine Claire na Victorious Oguni sales supervisor wa Western Region aha wakituzi drink kore washanga twendera tugaruko rwakana shaisha tunechweka mpaka shahina katwendeze okuraraje.